Manginikele. Makunikela nje ngibeka imali etafuleni ngingasho lutho. Athethe. Athi ngayibeki imali ungawubeka umnikelo ongakhulumi la ma ungakhuluma umnikelo udliwa izinja awuzibini ngithi ngenhliziyo hayi uyayisho leyo kabona ukuthi mina ngobe ngikhuluma naye kwenze njani khona ke into emfikayo umuntu okukhawula ngentanga saphazanyiswa imoto endleleni siye enkangakazi bayiphazamisa imoto sasisifica inkonzo singene phezulu ziningi indaba zelanga ngoba ngifakwe yileswini kumama ase sifika late phethwe isisu sisho kungiqeda nje ngiyaphalaza futhi ngathi mangithi ngiyasondela sekunikela yayisho njalo thathe ndathi abathanda ukunikela bangeza ngathi ngithi ngiyasondela kwafika ukuthi ngiphalaze ngabamba umlomo ngahamba ngaya le egcineni kwamatshe ngafike ngaphalaza khona ngabuya ngathi ngiyasondela kwaphinda kwenzeka into efanayo base baba impijana abantu base kuqhamuka ife elikhulu nemvula enkulu futhi Shembe uNkulunkulu woNkulunkulu amen wayesethi nonke nina niselela ngilandeleni siyedokodweni lami niyonikela khona sathi siyamlandela samba emvuleni kodwa imvula inethi kithi uphethe isigqoko ngesandla ivulina ngapha nangapha le nto ngiphinde ngayibona ngo79 years inyanga yezulu eswazini sophuthe vile imkhuba lapha wabathi vile imkhubana yakhe inyanga yezulu yayibamba imvula yinisa lapha yana round kulaba bantu bonke abala ayangasondela kithi sonke sikho 1979 wazi wabuza sophuthe wathi hawu baba waqala lapha kumbona wathi hawu baba kanti unjani utoboni umuntu wena ethula dimthathe ndawo ithi mali liyafika ihamba yolanda isikhoshi manje nesonto libuyisela isikole emuva kuthele lona izulu ngaleyo langa bekusaye sangena edokodweni lela le kababa lasethangazi elisekhona namhlanje nanti lapha eKenani phela yathi ukuthi iseKenani athi umnikazi wayo masifika lapha ngibeka usheleni kwakuseyimali usheleni ngiyafisa namhlanje ngoba ngiyafa ngifisa ukukhuluma kodwa mse ngakhuluma ngiyawudlalisa losheleni phezu kwetafula bayakhuluma abantu uTheswa nje wayethi wenzani khona Ntombela sezulwini la akulindwana kuyakhulunywa khuluma ngakhuluma kusukela lo la ngize namhlanje ngase ngishawa imoto ngiyobona kancane unyaka ngishawa imoto eMatuba yakwamkasi yangishanga passport ngafa ngahamba ngangishaya ikhwele ngagibela ibhayisikili ngishaya phezulu ibhayisikili ngangishaya ikhwele nami ngangicabanga ukuthi uShembe umuntu ngaleso sikhathi ngangithi nje umfundisi wethu omkhulu ubaba wethu esikolayo mangishaya imoto ngabikho ingolezana ngathathwa bathi ngiyabona ngathi angifile ngathatha ngaphuthunyiswa empangeni eNPA ngafika ngene-NPA ngalaliswa esikebhekembeni lesi ngifila ngasilutho ngale amphefumulo uyahamba ngisagibela ibhasikili kodwa ikhwele bengilishaya phezulu ebhasikili ngiyalishaya endleleni sengiphethe into nje ngihamba enhlani obulungile eqondeleyo obuhle ngibona umuzi lapho omuhle umuzi ngiyakhona ngingakafiki kuloya muzi bese kufika ukuthi angiphenduke ngibheke emuva la ngihamba khona phenduke ngibheke emuva la ngihamba khona ngithi ngibuyisa amehlo ngaphambili ngibone iqhamuka phansi nengubo yakhe lezitsha eneyimbali la esifubeni qhamuke phethe ibhobo bese ngithi ho konje makhamba ubaba lo kuyaguqa ngithi ngiyaguqa athi suka ngaguqa ngiphindele emuva ngithi makhulu phindele emuva ngapha from 7:30, 4:30 to 7:30 NPA. Ngathi mangibuka papa malapho ngangakhothi ngilimela iminwe yayile ngivi lingekho endaweni yayo. Ufika Shembe otobheka kuyabheda lokho. Ushebhu ngibuza abanqondo ayikabuyi. Masukuma wathi ngiyasama ukuwa ngawa. Uthi ngiyahamba umlenze uqondile. Ngawa.
bangibamba bangihlalisa baphinde ngaba nenkani ngathi hey kuphila abathe sibhedlela ngathi hayi angingene esibhedlela mina sibhedlela nje mina ngingene hayi okwesithathu ngawa shaya phansi bangivusa abasebenzi bahamba wathethe dokotela ngathi nayimoto bakubuya ke kumphefumulo wangempela ke lokho ngapha bazakhulu ngayibona imoto izongishaya ngathi nayimoto babonse ngiphaphela ngathi ngilimalile ngila hayi waseyangithunga udokotela ayibuyisela iminwe lemithathu ela isandleni wayibuyisela wayithunga libuyisela ipi walithunga bathi angilale empetheni ngathi sola ngene esibhedlela lezi phukuphuku zakwashemba ukubheka kuyafa kodwa ukuthi angene esibhedlela abuye ekuseni kusuka la emabhentshini ngawo maphandle ngiyabona i-ambulance ifika kwathiwa umama uye eMatuba uthe mina ngesalandela umama oye eMatuba ngase ngingena mina ambulance ngifike ngihlale ekhonini ngemuva lapho yafika lo driver ufaka umama ongabe ku L2 i-L2 itezo umgwaqo wawusahamba kuwonke amadolobha ungena phakathi emadolobheni ufika lona wafaka lo mama bezobeletha la wavala wahamba naye mina akangiboni mina wazi ukuthi uthele lo mama masingene eMatuba istimela safika i-ambulance yafika istimela sivimbe emgwaqweni yahamba ngavula eminyango ngehla ngaya kwamhlakaza la kwakhona uNtadetho lami omdala ngaya khona ngayiqaqa idishi lezi ngamuka ngayikhaya ngase ngifunda ukuya ephakame funa ukuyobona ukuthi ubaba ukhona ngoba phela ubaba mina ngimphithe ezulwini ukhona nephakame ngaya ngafike ngahlala ngambuka wathi hey kumbuka lokho hayi baba ngikubone kwelinyiso thula bengisebenza lapha 1971 ngiyesedelele isibhamu namhlanje ngaqala 1971 ngolwesihlanu udelele isibhamu usedelele kuzobe namhlanje phambili nemsebenzi le sizokushaya mosiphethe noma kanjani sizwesini sizokunjengomuthi mawuphatha umuthi bazocubucupheke ngoba umuthi uzomunye ngiyasebenza izinto ngifunda iBhayibheli ngize ngikhale ngiyisola ukuthi ngangiganelwa kwakufanele kube yivolontiya ngikholiswe lokho kweBhayibheli ngiyisola ngikhale ngedwa wabona uShembe ukuthi ngiyalahleka impela ke manje ngathi ngiyangena nopende ngizopenda imizomlungu ngezwa likhuphuka intombeleni ngapha ngathi iyaphenduka kubomvu kwakuqwaleni ngapha ngathi ngiyaphenduka kubomvu hawu nazo ngiboshwa bathi beyaphansi upende pass and format and 3 pass haya kukho lokho hayi bangithatha bangifaka igumba yayazi ke kwi4 room ilayisha abafazi ngaphambili ilayisha amadoda ngapha ngemufihliweni phakathi inkulu kakhulu ibhasi impela ngangena yahamba yaye kwedragon kwakusetshenziswa eGoli abantu abahlakaniphile babesebenzisa mangolongolo inkampani yamalahla babefike beregister kumangolongolo bese bebaleka namapasi osebenza kwenye indawo bazo advertise ipasi bekulilejisa umangolongolo kanti abasebenzi kumangolongolo yafike kwedragon kumba basuka abantu babaleka siyabukela siphezulu omunye wadoda ithi manje to run 10 days ngiyabona 200 kusunathi thina besigibela ngo50 cent kusuka ekhaya la ehlukiwe siye eGoli hambe sihlawula nasendleleni ngakho ke to run 10 days afika ukutheleziwe mase phezulu sehlala azongifuna la uphethe imali yakho yokuhlawula ngoba uShembe angawenza umsebenzi angithume wona angamboni futhi theleza abangitholi ngingamenyezwa tobotobo ngingene lapha ya ungene kwaphula ubhantshi kusikhokhele nomfana kwaNcube eMatuba owaboshwa yena emotini phezulu engakazanyathele eGoli wanyathele eGoli senyathele evenini waboshwa uhlanyanya nakuya ngilandela ngobuhle akamthenge phela yimi number 1 bese ngena lesi siposho ngapha 4 kutheni abafana bahlangana sikhipha imali sisithenge kulo
ophethe ayithathe imali bese ngiyabhalisa abathi abhalise igama ithi uSiphiwe wapha owakhumalo hayi mina ngumthandeli igama lami kodwa ngibhalisa uSiphiwe lapho kuthiwa ngibhalisa uSiphiwe ngithi uSiphiwe mina owakhumalo masibuyele lapho bethi ngisaya behle khona kama ngisiboshwa ngelist qale ngami Siphiwe khumalo ngijulele nje utho hayi funeka abe umfazi manje lo muntu lo indlela ngingakuna abe umfazi manje ngijulele nje Siphiwe khumalo ambeke phansi ibhuka uthela tiphalise igama lakho nja ngisho beqala ngomnyeze TV thathola iTV amthi thande Ntombela bese ngibelekele nafundela Siphiwe khumalo ngithola abizwe ukuba sabele aha awunikwa indawo yokulala no ayimhlawumbe mase kuyakusho manje uyanika indawo yokulala awunikwa indawo yokulala ufakwa nje ekanjini ngaphakathi uzoyibonela wena uzolala ngathi ngithi ngiyophaka lapha okuphakwa khona ngathi ngithatha ibhedi ngokukhamba ukuthathayo umnikeze omunye ngabo the ngithatha ukuthathayo umnikeze omunye wazi waphela wona mabhedi ngahamba ngahlala phansi wakhamba ngesipiti umuntu emva kwami hey uShembe mawunoShembe sukulanga zonke izithu sokuphelele ungasho indawo wafike wama ngamabhuza la emahlombo ngigcoba phansi wathi wena kufanele kusetshenzwe manje uyintombi la wathi mina ngicela ukuthi nikhiphe umphefumulo bese lenza konke likhanda esidujini mina ngingasekho awumemeza wathi hey lalela nathi 14 liter ikomi lo nejele babuya bonke basakaza ngesibhakela hayi saloba nje isibhakela uShembe ungivikelile babothi ngehlula lento yabo wathiwa ngisona angishone eBomspan ilapho ke inkani ifika iphele khona eBomspan kunebhaki leyemoto iyibhala iposholo leli lokusebenza khona lingangebhala ke lo Fika lapha eBomspan eMagrawini umlungu uphethe isibhamu ugade izibosho hey donga udilika tshele eyila hey donga 45 hey Shembe uNkulunkulu mina ngambona ngikhuluma ngami ngikhuluma ngomnye umuntu ngakhuluma nangomnye umuntu afika lapha la ishu ibhala ngashayo nje makusuka funeka ashaye lo muntu wena kuphi mama hali aze ngawufika lapha ngithula khona ibhala namatshe ngithula ngabeka ngabuya uShembe wenza ukuthi astade lo angishaye ukuthi angisuke ukuthi angibhaqabule endleleni akangifiki hamba nje meso ngithi shwi sengifikile khona sengithula bathina bangibamba kodwa simbambe bangishaya ngodonkane manje abala ngoba sisesigangele emagrawini nabelungu hayi bangishaya ngapha ngingongozi mina uyabona umuntu uphuma la uyabona abantu abadala uma bekwamba inyawo mabethi inyawo seyibanda benyuke nazo ususukuyile umphefumulo phansi uyeze uze emlonyeni uzophuma hey ngalala phansi ngafa ngabona kuphume insizwe emlonyeni wami insizwe yaphuma yahamba lapha ya ngaphenduka ngasibuka isidumbu sami silele phansi athi ayinqobile ngizobheke ngejubane nasezulwini ngoba nqobile kuphele kwenqaba kubasitabane uNkulunkulu wayiqalekisa lento ngeke mina nenyido mina wathi uNkulunkulu bothethelelwa bonke abantu umuntu owenza lesono ngeke azathethelelwe noma sekwenzeka bothethelelwa ubhaliwe eBhayibhelini bothethelelwa ababulala abantu kodwa indoda egane indoda ayinayo intethelelo nje ngisencane yikho ke ngithi ngicela ningibulale nenze nikhanda esidujini mina sengiphumile nizenze nikhanda esidujini yasisa lenqolo enyama ethathido izo ngiyayibona izothatha isidumbu sami mina ngiyahamba ngiphelele endundumeni embileyo nje lendunduma seqhamukile ngendlela lithi uyapi hawu baba nqobile ngoba nginqabile kwesitaba leso sengiphile manje ngekhaya yaphi yaphela lilodwa izwi elizokubopha lapha uShembe uzobuza into eyodwa nje ukuthi ngesikhathi umbizile na uzothi umbizile uzothi kwesaba kuphi ukufa ngoba phela veze ubhile manje hey sibubu phindela emuva ufike ungena esidunjini uphuma ethi memeze uShembe hey ngabuye lapha wathi yasikaphula
isidumbu ngafika ngikhathaleka phakathi ngavuka ngabamba ifosholo esandleni sonxele ngathi ngoba ngiphume ngaya le kusho ukuthi uShembe ungaphi ngathi weshe yasibonele benze njani mangimemeza baye bakhumula ibhanti leli lesikhulu bangibophe ngalo bangiklinye ngize ngife esikhundleni sokuthi bangiklinye babaleka kakhulu bonke waphamuka umlungu la uhlezi ngezansi umlungu ophethe isibhamu 22 wathi balekelani bathi nangu akubuya wathi nangu umuntu ebaleka isiboshwa waphuka sibeka la ashaya kwaphuma amanzi angiphela washaya kwaphuma amanzi bayabukela uShembe benza babe ngofakazi bami washaya kwaphuma amanzi angiphela sayisaphela isibhamu ngase ngiyaqhubeka nomsebenzi ngamemeza kathathu nje ngase ngiqhubeka nomsebenzi wangicaphuna wathi hey buka yini bosheleni wena ngathi ngiboshelwe ipasi yini enza ngudubule isibhamu sangidubule ngithi mina emhlabeni asikho isibhamu esangidubula ngoba leli itshe likhande lesibhamu nalesi sibhamu sikhonza uNkulunkulu oyedwa naso siyamazi uNkulunkulu wami engimkhonzayo sikhona sobabili nalesibhamu asikho nje singidubula but hey ngekuphume manje uyabona ngizobaleka isiboshwa zabu uyiboshwa khona ithaka okhanyile emalisibheke esidoda 47 years thothi uboy yena ingqongqo le afu wathi hawu ngicela ungithethelele mfana kaShembe usebenza Ntombela senguShembe semthethele mfana kaShembe ngikushayile nami bengingazi ngoba kaShembe hey wathi uboy ukhuluma nalolu hlanye oluthi malishawa ubiza uJobe bona ukuthi ngimemeza uJobe bathi uJobe wasebhayibhelini abazali uShembe omini hoy ngathi badedele bathi ungakhipha thina wena athi mina badedele bashaya bathina sebesikaza manje sefikile uShembe uma kushaya u4 lento engangesaba le ngiyibuka ngesaba hayi ngesaba namhlanje ngeke yabona embhala ebhaliwe kubantu inhliziyo umese ibhamu ezikhandwe emzimbeni womuntu zikhandwa ntambama lapha yangensipho lapha ngayibuka benza lo ngathi mina hawu sabu umuntu ngathi umbulali kanti lo muntu into engasifokolo leti iyabhalwa la ubhalwa yibo inkani shawusing sibathiwa hayi wozani wememeza umfuka elezandla phethe uphulu branch wathi izani ngizothandaza babu Shembe was ngase niye ngama naphungana umfana ngafike ngama bahlabelela ngesisuthu bezungeza ngesikhoza ngakho konke wayesethi elezandla kuyena umfundisi omkhulu ophethela wathi hey uNkulunkulu uyasithanda abafundisi bami bese beshoda namhlanje uNkulunkulu sithubele umfundisi omkhulu oyindodana kaShembe kodwa manje khona okungcakayo yonke into esiyenzayo akayingeni umile uthula uthethu ngicela bakwethu uthathe intambo nginikeze yena ke ngisho ukuthi kanti ibona abakhonza kanjani ngisaba umuntu manje ila uShembe ngoba isigebengu bafike khona ngidudula isibhamu singangidubuli bakhona bazofakazela mina bathi benginike ithuba nje ngathi ngeni nobani uthe gamani ngawulani ngoNkulunkulu nenze uNkulunkulu into yokudala mina ngiboshiwe mina ngizomtshela ukuthi yena ugane Ntshone Natali liyofuna uShembe but hawa ngeke ngabulala lo isibhamu lona ngeke ngabulala ngeke ngabulala base beyo ngaphela kuthatha lokhuzana lena ngiyiyeke ayofaka nekhoni ngeke bathi ungasondeli eyitabane lapha eyitabane khona nezintandokazi ezithandwa impela okukhalaza nokubuye uzodina zona mina hey Shembe konde mase ngima ngasekugcineni makuthandazela abantu uyathandazela umuntu manje ezophuma kuthiwe uthi phuma nje ubeke khoma somlungu uzubuye usekithi siyaphila thandazela mama ngasekugcineni bathi phuma shone eThekwini umuntu uShembe ngapha ngithi ngapha ngathi ngiyengene ejele 78 ngambhala esuku wakambi iphoyisa ixosha umuntu wedlula umuntu eminyango langena labamba mina bese ngiqoqa umshini ngaqoqa la ngisa uyona ipholo umila ngaphandle ngaya khona futhi nanga leso lelibhule lide phezulu lapha ade kubalekela ngathi mina nokubaleka uthi ngithole ngibale uthole ngithole ngibale lapho lelibhule cha lona ngithole ebhale endini nobebaleka
akekho hambile lo ngithole phakathi yobheka usengilimaza umuntu man ngilisho kweli lethi password le 3 password bala ngathi ngingakhomba eminyameni lapho ipaseli ngakhona khona ngempela ngathi lingapho lapho ifuna hayi singene eminyameni wena umuntu wakubo ngena ulanda ipasi unomfundisi umelana lapho ngiyakho ngomfundisi umelana kasina mase ngena lithe phoyisa ilungile leli pasi thina ngalungile sele nopondo nje ngizodla kuphela iviki imali ngivole amabhede ngayithumela yonke ekhaya sele nopondo fike lapha ngiyaliphutha thola usimelana ya wena uphethe ipasi simena kaliphethe ipasi akhipha uThanda amnike kungale phela eminyameni thatha ipasi ngilinike esandleni nami hayi ushembe uNkulunkulu mase fika la kubakumbeni bathatha amabhuna alibuka ipasi kunetyembe eziwu3 la zomsendo ukuthi angifuneke egoli sezezantathu idembu kodwa kukhona egoli izo lezi ngicindezelayo ukuthi Shembe kwaphenduka ukugcina kwaba yini waphendula lezi idembu Shembe esinye saba ngese3 pass ukuthi ngifanele ukuba la edrobheni esinye sathi ngifanele ukuba ingane yasegoli esinye sathi cha nginelungelo lokwenza noma yini baguqa ngamadoda banginika ipasi baguqa ngamadoda bathi Nkosi siyaxolisa kakhulu hambi yolala nowe bezethi ngifratele bakubhulu mama hayi Nkosi hamba siyaxolisa kakhulu hambi yolala base khona right kwazi kwasho nje uyiphoyisa bathi hayi bathi hamba yolala ipasa khona right ngahamba ngase besithelelise besisithele kumba ngayila ngihambayo ke ngiyolala uShembe lo uShembe yedwa abababili uyedwa isebenzi leyo yenkosi Langa elathi uma ungasezweni ufuneka ulale ngenye ilanga uhamba ufike ungene ezulwini ubone indawo yakho ungakafi uthi ubanje kuswazi awuyakho ilanga lakugcizelela kakhulu lokho ngiyibongela ke mina ngibuyele kayi5 unyazi ngiphambi kwami nje luyazi lungilanda nalo ukuthi ngihambile lungilande lunguthi cha kwabi isikhathi njengoba ngikhuluma ngiqhosha kwathi ukufa ngiyokucela ngathi nomphikezi kwathi cha mawusufuna ukufa uyokucela ukufa senguteste kaningi lokho lapha eNtombeleni ngibike inkingi zokwenza umsebenzi kanti khona umuntu omkhulu engimshiyileyo ngathi ngiyangena endlini wangihluthula ugesi wangilengisa ngekhanda phezulu ngalenga ngedwa ngathi phela ukuthi uyaphuma uphefuma ngathi ngahawu naku ngiyipha manje bathi ukuba ngokucela ngicela banike lokho ngeke phansi wavela umuntu esikhumalo kwenze njani ngawe sengifile usemakhosi dalwe izinto yakho yakho ukuthi